بله سلاو رز و حرمت ایوارا و خوش شبا و خوش چاق و وقت و خوش هیوی دارمونه باش بین ام هر دم هر وقت هر چار به هیوی و به موتو یعنی هر چار هر دم قد ما هیوی اخواه قد نکری ازارو بوم دما دایکا من آوا گرم درجاند دگو بسم الله yani ama germ درجان بردريلو بردريج درفه تقول بسم الله رادبون سرخوة رودن اشتمي رادبون سرخوة تقول بسم الله ما كيف بقراري دخس بالغوري دخس بسم الله والحاصلي شي قوتن حال حركات ما بكرة ما تقول بسم الله باش بو خراب بوجي ما نزاني بو قلتنا بسم الله جدي چه معنی بتنه ما نزاني بو كاي دعا كي وكاي صلوات كي وكاي نزان چي نزان چي اجانات فكرم بقاندي كو ام گريداي اولو دينو وباوريا خوانه اج رب العالمين تنتو وك ما نگريداي ام پر گريداي ديني خوانه باور بك دي ساجي یکامه نابد دو دیسا جی بسکرامه نای برهدو yani ez cana wek insanekî difikirim em kîne em beşer kê em xulqandine Rebbê alemê di vê naberê de cana ez bêjim Tirk bêguman ne hemû Tirk yani ez bêjim ne başin milletê Tirkwanî ne hemû Tirk hevan dostno gekno xuşkno birano Türkiye baş yani. Ama hindikin. Ez bêjim Arab bêguman. Dostê minî herî giran wiha Arabin. Arabê Antakyane. Hunermendê herî ku ez pêr xebitîm di jiyana xwe di welat Arab bûn, Arab û şaxî bûn, an jî fellah bûn. هینا جی نابه وان مثلا یک ادیب بو یک یوسف بو از قط نابه وانش بیرا ناکن یعنی دماغ جانا ده کلجانه ده دوان اکرانا ده آنجی بیرا مداره از بیجم عرب برا او دوسته من او حواله من او عربی حواله من برا من شاش فهم نکن هگر من خوشاش دایی ناس کرنجی فهم کرنجی از ده برنا خواه جوان عربی دلال بقیمت بهیس و خوشویست از دی بنا خوشوان عربات خواسم بێگومان عربی مای هوای مای گەلە باشانه ها هەندێکن ئەو تشکیدنە ترک جوانینە فارس جوانینە ئەڵمان جوانینە وەرحاصلی لێ چما ئەم مووانان نەوەکەون yani çima em cudane ew cudane çi ferqa me heye ji ber wê yekê hevalno ez gelek meşgul dibim ez dikim munakim ez tu çareyê tê nabînim em jî beşerin em jî însanin em jî zanin biaxifin em jî zanin bipeyvin em jî zanin rabin em jî zanin rûnîn yani lê di vê gezegenê de dema ez bêjim em tunene gotin dicê xwedayê em tunene em nefesê din û distînin em hene hebûname tişkîdin û tiştek ez dibêjim tişkîdin neyse hûn zanin keneke konga xwe çêkir a 24 Yemîn û her wiha keneke û netewa gelê ku biryar dan ku namakê
جي دولتين ناونتوي بشيني وبيجي اي دولتين ناونتوي اي ولاتين ناونتوي هون دولتي 130,000 نفوساوان هون ناس تكن فلسطين مليون ونيفك 2 مليون آلاوان لنابا آلا دولتين ناونتوي لبادل دولة يعني فلسطين دولة تدبيجن هون كوسوفا حيث حزار الناس دكن ألبان نظام كان حيث حزار هون ناس دكن هاي جابه وبرجي مالا ونقابا هبونا وتنبي إن شاء الله هبونا وسرو بمبي إن شاء الله از وك كردكي وك اندامي كردستاني وك كسكي كردي از بي نفري لدولتي ناونتوي كوجير بالتركيز بيجم بيرلشمش ملتler از نالت وان و سيستما وانتينم از نفرال وانكم از هيفي دكم خودي تعالى ربي عالمي و اوجب دولتي ناونتوي لين توفانك وان راب حمو سرو بمبه هجر من بإنجليزي بزاربا من بإنجليزي واربوت من نتاوان لجاي جودي به هجر بقاندي مسقالي زرا خوفا وان ترساوان وان عربا تركا فارزا علمانا أمريكا كيف الدليمة استرسم جمرني ويدت تقتلي از 5 ساله دجيام تشفيداي از 10 ساله بجيم تشفيداي از خوازم وك آبي موسى وك أورهان دوغان وك ودات آيدن وك گلك قهرماني كردا عين واني تكب بنابا ديروكي و آرمانجا مجي اوي از 1000 نالت لوان ولاتي ناونتويتينم كو ابنتوا كرد 7 مليون 230,000 كو وان نابينن و ستاتو كوان هينه توني ستاتا متوني أمتوني سبروه که کنگره کنه که بیاردان کو سری لدولت ناونتوی بخن او وکاوی نتوی وکاوی گل کی نتوی کی ستاتو به ناسکرن ده دولت ناونتوی ده چه قابسر کمین چه قابسر نکمین انزانم لی بانگا من جرگل کردایه برا باکر او کرده بتنی لأوروپا کرده ام لأوروپا هنرمند روشنبیر نویسکار روناتبیر روسپی جن میر یختیار جوان امی خوب یکن و هرن دبي او دولتين نتوي مثلا تشكاوى لجنورة يجي لإسويسرا امي هرن خبسر وانده بكن بلا شما هون ما ناس نكن هون عشيرة العرب ناس كن هون ديكتاتورا ناس كن هون كجل وقاتلة ناس كن وأم دول أب ولا أب كردين نام نتوي كردي قديم وكنتوكن 7 مليون شما هون ناس نكن جابي وبشي هجر هون نابين جابي وقورن هون نابين متلي خد جابي وخن وان جابي وان فكن وما بفين يا نعم خبسري وبلاك وجرك واني جيبه جرك جانا تشتنانه بالديمقراطية بقربان بحيران بآشتية بمتوازية نار سري جانا هاني جاي مرب جازگر چیه؟ هرکی بیعار به بیعار چیه؟ گرک تو سر عشق به سر عشق چیه؟ گرک تو میل و رمان گرک ام خوب سر وی دنیای ده به چاوا ام به حضورن به چاوا ام ند الخوش و بختوارن گرک دنیا جواره ده بیراوه مثلا میوارد گو میرک دهیندار جیرانی خوب روکش کارته دنرک جیرانی الحوشیه سری خو بر خدا و در باسمور لی هندره قیراوی بو دهینه میرک لیه دهیندار جیرانی خویه پریویتون بده و میرک الحوشیه دید وک برخه کت گردر قارشی بی
ورزوراوی چو هات شیف حاضر هفجینای گو فلان کس کرم که ور شیوه بخور گو نا دلم ناره گرون تش خباته آتی تش کار آتی ما تو نبر چیه گو دلم ناره جنی که فهم کرد که تشتک دلوی هیه تشتک درد کی وی میره وی هیه گو کاش مر بیش به درد تا چی گو خانم خود همه اف چند در از درم که از بدگرتم او جیرانه مل دوی حوشه و خود همه از قهر دهنه ویل مایی پری متونه دهنه ویل مایی شویای نام ببر من نار ایدن نان ببر من نار اما هفجیناوی شباکه بکر آنجی پنجره بکر شباکه بکر پنجره ترکیه شباکه بکر گو جیران گو کرم کی جیران گو آنا پره تل منه ام دهیداره تنه گو اری والله چند قرشه می جمانه گوشی ایرو به تک پره تل مره تل متونن ام نه دهیداره تنه حیانا هفجینه من یعنی میره من رانازا جدرده دهینه ته به چاوا امیر دهینه ته بتدن جوه نکاری برازا توشیش ایروپه و نکاری برازه به چاوا بانا پره من بخور کویجا حقیقتره gerek em li vê cîhanê werbikin bi şeref û bi namus heta Kurd bêjin demokrasî heta Kurd bêjin aşitî heta Kurd bêjin biratî heta Kurd bêjin wekebî bi şeref bi namus ez ê an jiyan bibim ez Kurdistanê nabînim wê lawê min mezin bibe bi heftê heştê sal ew jî Kurdistanê nabîne wê lawê min rabe ew jî nabîne û ew ê wanî ev gezegena ev jiyana wê wanî bimeşe heger cîhanê bi zorê cîheyî bi xweşiyê cîheyî bi siyaset û polîtîkê cîheyî bi bertîlê û torpîlê gerek îdî Kurd wanî van Kurda bi çi bi qûna aşitiyê maşitê kirdiya van Kurda heqûz bêhişin ev çi aşitiya we ye binê başûr min îro nûçe xwend nûçe başûr ji dest dere başûr ji dest dere ev 2 salê başûrê parlamenta wan tune ye ev 2 salê başûrê bê hikûmetin û başûr ji destê wan jî dere ji ber wê yekê gerek car carna bi zimanekî xweş car carna bi tekoşerî bi siyasetî pekî serî wê dewletê navnetewî xin navnetewî wê bê çi kesik nizane lê age ez texmîn dikim devletê Birleşmiş Milletler dibêjin ya ez texmîn dikim yani ez texmîna xwe bêjim wê bêje şexsî bi Tirkî dibêjin ya bireysel şexsî em şexsî neta em gelê Kurd nas dikin şexsî qedrî zana nizam Newroz nizam Rênas nizam Xwişka Şêrîn û Awanî alo tu navnetewî çi ziqime ez netewikim netewa herî kevnarim Xwedê bela xwe bide Xwedê bela xwe bide dewletê navnetewî îro ew dibêjin ya bireysel a şexsî nasnama şexsî an jî qebûlkirina şexsî îro terorîstekê Xwedê 10 milyon dolar diyarî ser serî bû ku 1000 naret li wan û 700 bavê wan ew colanî terorîst jî îro ji Qesedê re an jî ji Xweseriyê re ew teklîfat tînin ji wan re em we şexsî nas dikin em we erê şexsiyet tê nas kirin wek Xweserî de ne wek Xweseriyê ne wek milletîkî şexsî Kurda nas dikin feqet demak ez bêjim müsteheqin ev Kurdcî hinke hûnê bê ya qet bizana tu çima werdibêjî demak şansa wan hebû bi kar nanîn di jiyana însan di carekê Rebbê alemê şansê didite du car tuneyê
Ticaret şunu. Anha devlete Türkçe vardı bir. Bireysel kabul ederiz. Ama emzagoya naguharım. Yani yasalarımızı değiştirmeyiz. Ama bazen değişikleri yapacağız. Sizi bireysel kabul edeceğiz. Ama evet. De iyice aziz varız beşim. Colay cilbejim, uza AKP cilbejim. Geçti Bolu Bazarı sür eşeğinlikte. Siz artık Kürtlerle barbut atamazsınız. Kürtlerden artık oyun oynamazsınız. Kürtlerle artık siz oyun oynayamazsınız. Ya da emin. Hinek dibi rebertiya gele Kürt bike. Hinek dibi xo çik hesabı ke serçama. Her ne tev partiye wananı, saziye wananı, sazi u partiye wan didin nasandın o rebertiya wan dike. Eyvallah. Fakat cinin hani gel rebertiya şaş u çavt kabul nake. Heger berjevendiya bir Kurdu Kurdistani de tiştatına be. Em kabul nake. Ev KDP dibi, ev Yeneke dibi, ev PYD dibi, ev General Mazlum Abdi dibi, ev Kandil dibi. Heger berjevendiye Kurdu Kurdistaniyete tüne be. Em vek netevagel, vek millet em kabul nake. Aynı vani be. Heger te peşavazitiye ki heger hon وقت سازی و پارتی خوازن ما تمثیل بکن و چه مافی خواهم دخواست ام نماد خوازن ببین قربانات ترک و عرب و عجم و رومیا ام نماد خوازن ببین خدمتکار و کوله ترکا هلا کوله ترکا مرنا هری مثلا آشتیاب ترکا ره جیانا ترکا ره جهنمه جیانا بترکا ره جهنمه و ترکیه باش تننه kat tünene Türkiye baş. Baş bir Goristan eder. Bir dengin bir zarar. Evvani, bir evvani bir zane. Çi ya? Yani hakikaten az canat fikrim او مثلا او آقای کردستانی آقا هبون یا آقا هبون میر بالشیخ هبون بگ هبون دده هبون بیر هبون سید هبون والله و بله اوانا ز حرکت و چکه نهای کرده چطور بون یا از آقا دزانم بسالان لبر تکارات بون از آقا دزانم دولتا ترک نکاری بده که تا منطقه اوان آقانا سرگ چی خواهی بون Ya çarpı işi bilir ya. Dibin nave demokrasiye de medikin kole modern. Kabul ekin. Ne tevakkut kabul ekin. Ev hafta be na mehekti, meunivekti, Temmuz, Ağustos, zıkkımın kökü. O Kürda bıxapinin. Hayatta yovaz bu, nizani bu bredi biçuna. Hayatta yovaz bun, cihatçı bun, kujer bun, katil bun, İsrail bunun reberiye, devlet tabredi bunu Kürda cid xapinin. Hayatta olsar jin veren ez fedî dikim bêjim. Heya dol ser zikê jina niviş çê dikirin. Heya dol nizanî bûn çetel û qaşiq kevçî bi kîjan destî tên agirê îro bûne rêberî û Kurdan dixapînin. Ya feqet sûcê Kurdan ye. Sûcê Kurdan. Yekî wek MHP ya. Tu bi xwedekî ya. Yekî wek Dewlet Bahçelî têke bin Kurda û Kurdan bixapînî ya. Çi xwe aybe. Yekî wek Erdogan. Erdogan tehsîla wî çi ye? Ama Kurdan xweşik dixapînin. از باور دکیم از اید وان تشمشتاجی سری خو بامیجی وان قرام بناجی یعنی مرا از براسی پر زولام در از دم خودی استرس یا حکومتا وگه هست
dert ne yeki, ne doy, ne sey, ne çare. Hükümeta denkî êrişên Îranê li ser Kuwêt û Behreyanê û Ürdünê şermeza kir. Binêrin. Ji xwe binêrin. Ey Kurdmo, siyasetê ji xwe fam bikin. Mazlum Abdî, İlhan Ahmed ji xwe siyasetê fam bikin. Ma nevana bûn ala reş, ala Muhammed destê wan de bûn û digot Allahu Ekber. Ne ew bû ne. Binê bûn kûçik û pisîkê Amerîka, an jî emperyalîst. Kurd dibêjin ya emperyalîst. Siyasetê ji xwe fam bikin. Ey Kurdê bêriş, ey Kurdê bêaqil. Feqet cezayê niga serê bêmejî dikişîne. Serê bêmejî cezayê wan nik dikişîne. Nik. Serî vala ye. Colanî, terorîstê Colanî ji fikr û reman û bawer û dîn û Muhammedê xwe derbas bû. Hemû xist bi nigê xwe û got her bijî emperyalîst, her bijî Amerîka. Lê hûn we got na, xaka Sûriye. Biratiya gela qeda bû we û biratiya gela û bi xaka Sûrî keverê wallah bil. Caneke valan tê bîra min ez çavê min tişkî nabînim. Ne? Ji dînê xwe derbas bûn. Colanî deh heb freksyon guhertin. El Nusra bû, Taliban bû, El-Qaide bû, Daeş bû, taliyê hat bû heteşe û demagê Amerîkan ew zev kir û xist zîndana Lübnanê, xistin zîndana Lübnanê û zîndana Lübnanê de kedî kirin. Yani kirin ajan. Kedî kirin û Kurda jî ha hî 14 sala te Rojava cana troll dibêjin ez wan dixeyidim. Çima ez wan dixeyidim? Ez bêjim heqaretê nekin. Xebera nedin. Rexne bikin lê ev trolê me Rojava xebera didin. Xebera nedin. Di cîna hûn mafdarin. 14 sala ew petrol û ew xweş û ew ji xwe re tedbîr nestendin. Hema rabûn û rûniştin got xaka Sûriye yekemîn taliyê heta Amerîkan Colanî anî ser û îro Colanî dibêj tim ez wan rastiyê bêjim. Niha destê wan de tiştî tuneyê, hîn qeweta wî tuneyê. Dibêje mafê şexsî yani bireysel haklar. Ez îro bi hevalkirê axivîm ji Rojava wî ji min got. Wî ji min got. Feqet helal hazir tiştî tuneyê. Fakat îro hinek leşker meşker ji Qamişlê çûne dîse entegre bibin za çijan ev entegre jî kê derxist ez wê jî nizanim gotina entegre bi serê xwe xapandinê mirina Kurdayê. Çi li Tirkî, çi li Rojava. û çi li kwî de cîhanê dibê birabê. Ez timî dibêjim. Dema gezatim îswîçre ji min gotin entegre hûnê bêjin bibin. Axlaqê me, Qur'anê me, em çi bixwazin hûn ê wek me bin. Entegre hûn ê bibin okey. Dema pas danin, ne demagê ema odê pasê didin te. Ji xwe kitabcikek heyî wê kitabcikê jî didin te mesela tu nikarî qapta çê bike. Tu bişuxulî tu nikar zengîn bibe. Li ser navê xwe tu peramera çê nake. Ji ber gê tu dibêjî canê min xeterê de ye ez mixwe bextê we hûnê min biparêzin. Ew jî dibêje serçava nanê te, ava te, jiyana te, parastina te lê wana hemû aydê me lê te jî wekî gelê me bijî. Entegre ew e. Hinek ji ber entegre tu dibêje em heywanin, em kerin, em nizanin çi bazanin. Türkiye'de entegre ol, Rojava'da entegre. Ez ve qedî zana ali dijî min û ez qebûl jî nakim. Wallahî Xwedê jî dayê jêr, ez kesê nabim mirî û ev pêvajoya li Tirkî jî ez qet qebûl nakim. Wek şexs ha. Ha hinekê bêjin sen kîmsin ulan? Ha siktir qebûlê sen ne wala ez bizin. Eyvallah. Eyvallah. Ew tişkî dibin. Ew tişkî dibin.
وزارتا درب بنه جویاوی از آخر جولانی ایران تهدید کریه. Muhammed'in yavrusu Vanacı Müslümanın farkavan o şihini bana yani o Alici Melici Hasan Hüseyinci Vanacı Muhammedçini. Muhammed o Ali ki bu amca çocukları. Vakide kayın enişte. Vakide aynı Kureyş aşiretinde. He? Abi Muhammed Abdullah bin İbn Nizamçı abivi çocuğu abi go az civine çedik. Tecrübe tabi civine bebe. Go civina çi go am skor ideolojik geçedik. Dini geçedik. Rastı ha. Müslüman veya ne yapacağız keseler? Bu azıcı apette mi? Az yani benim لهبت قمشكا خب قفلين يعني تسرقي ما به قو أري قو ست راب جمالام راب أبي وي أو قوله وأبي وحياة مرجي نبو مسلمان أبي محمد نبو مسلمان paşe زندان دو قيزدان دو علي أو بونزافو أو غزور حسن وحسين ونظام شيء حسن زهير دانه زهر دان حسن أبنا ل أو كربلاء مربلاء دبيجين يا أو إيران ميرا أو كربلاء تشول كربلاء حسن حتى أزاروهم دما خلقي توب يدرس أو توبا نورمال توب نورمال سيبور توب دوغوتن توب güney mera توب يبليزه belki واجبي istiyor دوغو زبرجر düşmana gavura dama Hasan ve Hüseyin kuştun bir serevan bir top ediliştin. Züberi ay top güneyi. Belki vacip istiyor. Yani zanıma bir yani bir sere bir top günah bu hayat doper. Top günah bu, cümbüş günah bu, saz günah bu. İşte na çırvırıya. Na topçu serbestti, cümbüş serbestti, dansöz serbestti, şarabcı serbestti. Şaraba cara yek emin sahaba Muhammed ez bekharın. Cihan eğer yek emin şarap ek bekhariye Muhammed. Çıma biz cennette şarap nehri kenarında oturacağız şarap içeceğiz. Biz niye Türk? Melli var, Seyda'yı var. Şuur diye. Neyse. Hasan Bukhar nahati düğümün mücmuna seri şuru, kılıcı, şarru na jahdani. Dama jahdaneci او ادور مراوي افندم çerbu çulobu bir nizamçı dibe ba bremenkin Hasan ba Hüseyinkin ortavi Hüseyin'di Salikeyi dama Hüseyin te dibe keko çubuşta falan keli tavarkir dibe bira avcı bimine azir bisperim Rabbi alemi yani katile hoji nabiş az nakhozum teka tişmişt kevani le disaji em her gredayı dini ola o tiştevani em Kürdün. Em Kürdün ya. Gredanya meci jinezantiya meyi. Jinezantiya meyi. Her Ankara Zehra ana. Zehra ana ha Ankara. Alevi. Her Pazarcığı Elif ana. Her Dersim'e Munzur baba. Giş baba, ana, baba, ana, baba, ana. Her kilometre ziyaret ediyorlar demeyi. Her kilometre ama darın o anda çan zorluk bebekine. Bu ziyaret. Ya çark everdanın serevdu bu ziyaret. Em millet kiwan. Jiyavi em serna kebir. O jiyavi em zuten kapandı. Em zuten kapandı. Leser ve kanale zanat bi çan habe baవర్مند هبو. مش بولاوانجي محرمت جوان کرد. آنا جبر کس خالبان دین مینا تشت راست بر واندخم نه حسابه وان. یک دو هن نه اکران زاناتی بی. چما از بیشم علویجی مسلمانه چطور دیساجی از بیشم. ها هر علوی نه اما جسدی نوت. علویجی مسلمانه به شرب ناموس. مدرن ترن. temiztirin.
پاکشترن دروان پرکن دروات کرد از دنا 46 سال ناو علویان نزیم بومن حواله من همو علوینه من رو که یکی ندید یکی جی پاشت خرابی مکر آپه من هات مالا من آپه من هیچی ساغه نمر خود تعالی خود بو بابی وی نمری جی گبر جی نبو هات مالا من بیره کامن علویه ازی نسوجی از چاوز ور تعریف بکم دسمالا خواه دسما مندیل از ور بیشم میشه درخست و اف دری هیا اف قول ایک مرف دلی پی بکر بوی دسماله دری بکر ای هی ناموسز قره ناموسز و قره آپه منی حقیقی جی مادم آگه مالا من علوی آیه پیرکا من قصر باش علویه قره کره نه مالا من اولان از قالدكم بري ب6 سال يا مثلا يعني ازين نعطوا ميسوجا سي وحبس بري شغل ليه من الرياض شما او شكا دريه من بالجنوب قماري او جي بالدزميجه كنت كلاوي كنت افدين واني كن جمر قوت بيركام جمر قوت هما اشوم تخاضبوا ساعات دو شبه سه شبه اجي غازينو هاتبو او ابراهيمني مزن لمالا ما لأوضاق در راكتبو مقول راول هر دوشي ابراهيم لما بريم وفات كري او فين صاغر مش مالا خو نيوه شبه مقورات سكتر بمن مادام مالا من جنوب جبوته تشيل مالا من چل گر جبر وياوي گرك جبو چاي مرم نبحجي ياو ده فلان كسو باش قهنا ده نا مرة راستی جبتو بیش از نه دیجی باوریا کسی من لیواده برا اوجی حبکی رزدار بن برا حبکی مرة بودر از تشکی زانم کسی بیش من تو در با قرآن خونده سوال آرد بیشیم یا از وارد بیشیم از کردین روزا وارد بیشیم بنی میرک باوریا خوب فرود دین خوب فرود اینانجا خوب فرود نتقول الله اکبر اگه هر انسان کشتی جولانی بخواهی اما گوش بولا من ولاد چکم جدید مینه محمد بو کوچکه امریکا و آنا پیکولتی کردان که آنا کردان اصلا که برا کردان ور بکرا وزارت دربی یا حکومت دمکی یا سوریه ایریشه ایران لسر کویت و بحرین و اردن شرمزا کرد او آرامیا وان ولاتان وکه آرامیا تواهیا حرامه بناف کرد یا بون دولت و ایده خلقیت تهدید دکن و ایران درسه دادن ایرانه یا حیات دو پرجی کوچکه ایرانی بود چما لپشوان امریکا هیه چما نابجن امپریالیست نگوتن امپریالیست اما کرد که هروتن امپریالیست yani او گوتنه که من ازبر کرنه ها انا قلت قال لك كردا بپرسه او کرده که هروتن امپریالیست جه بپرسه بکه که منو قربانا چاوید امپریالیست چیه اگر اشتر تعریف کرد از نقدر زانم نزانه تعریف جیب نزانه چیزی اما کتی سریوی قانون سیونیزم قانون امپریالیسم لاو میرک دگو الله اکبر آف دسکنی آبا قد هرکی دبیجی آقار سولار آبا ده هرکی دسکنی اما گود امریکا گولا وزد تبه شامه دیف سنوکه سوریه به وی راج دین خوشی و ایمان خوشی و باوری خوشی و او آلا محمدی اسلام آلا رجی همو خسب بنگی خواه حلال بجواره لیکن 14 ساله تا روزابا بريبر خودش و راضی به 14 ساله گرک و دنیا نه بهجانده حد جولانی و باوی جولانی بو پیکولی ول بکرا تدبیر خو نستندن ایجا ایرو جولانی جوان بهجه از مافه شخصی کردان بدم شخصی چی bireysel haklar او جوارد بهجه اردوغان جوارد بهجه bana giridayı yaptığını
Erdoğan îro daxuyanî daye dibêj bona me ewliya me yanî güvenliğimiz Şam'len Beyrut'tur. Beyrut ne erê Beyrut'tur. Beyrut û Lübnan yekin ha. Bajarik ha. Bajarik. Çend hebdûn min devê jiyan û a dewletik. Lübnan. Yani ek nizanî bu kabê Lübnan çi ye. Beyrut hema giş ew. Beyrut e û çend qeza mazayê dora wê ne gund min de dora wê ne û Lübnan. Lübnan bixwe Beyrut yani ha Beyrut ha Lübnan yekin. Hinek insan nizanin jevî de naxin. Lübnan devleti. Çi devlet böyle? Beyrut. O dibe Erdoğan du devlet û yek millet. Ji terorîstan dibin hevan, ji Daişar dibin hevan, ji Erebar dibin hevan, ji gayrî Müslüman dibin hevan ama ji Kurdan nabin hevan. Kurdê Alewî ji bo were. Ji ber Kurdin. Ji ber wê hekê ez taliyekê mere bê ser a dawî em sûce me jî heye. Yani ez rast bêjim bila kesî ji qusûra min nenêre ez nikarim derewal xwe ez derewal we bikim wîjdanê min nerihet e ez wê şevê ranazim. Ev pêvajiya Tirkî vikî vala ye. Bi tenê pekeke zayıf hat zayıf kirin. Çend heb xort ji dora wê ne çend heb gelek. Gelek. Ya li cê xwe rûniştin û ya jî dilsar bûn. Bi şeref Qendîl jî zane, bi şeref Serok Öcalan jî zane, ji xwe Dem Partî. Heger Dem Partî îro her se hilbijartinê ez ê binêrim bê wê çi xwe denga bistîne. Abi vê hereketê. Ya. Di dîmenê wextê de dibêje ku ev êriş gef li jiyana sivîlan dixe û heremê bi alozî bêalozî regeşiyê dike berî wê jî Serokê Amerîka Donald Trump gotibû ku di bihêlên Ehmed el Colani el Colani Ahmed el Şera nivîsandî Colani terorîst el Colani û Hizbullahê bike. Lewra çavder dibînin ku ew daxuyaniya Şamê çêkirina zemanê beşteriya şer e. Binêr. Îja nebese têrê nake ji bona patawasız Trump. Ev helwesta Sûrî têrê nake. Çi têrê dike? Dibe tê bibe kerê mayîna. Tu gulamê min e, xizmetkarê min e. Min tu danî Şamê ne berahaq. Tê ew terorîstê Heteşê, Meteşê û Daişê û êk min danite û dan hev ew 20,000 Daîş reviya ji zindanê vana hûn giş gulamê min in kerê min in. Hûn kerê mayîna ne. Hûn ê herin li hember Heştî Şabî li hember Îranê şer bikin. Ji bavê Colanî hîzêdeyî bê na. Ji ber ku nefserê xwe ye. Ew hesîr û mehkûmê Amerîkayê. Li vir wê dibêje. Ji ber wê hekê feqet heger çiqwa gulam û kûçik û xizmetkarê Amerîka bi Colanî û partiya wî dîsê heger mere wana û Kurda têxe mêzînê teraziyê mêzînê dîsê wê ji Kurda girantir bû. Çima? Li piştavan Amerîkayê. Amerîka kî ye? Neviyê dünyayê. Heger tu Çîn û Rusya û welatkî doyê dicê derxî giş hemû gulamê Amerîka. Îro Erdogan qala Amerîka dikir ku wê NATO çêbibe li wir. Ez bawer dikim sibê ez ê ji pêşkêşî we bikim. Wek havê ku ji heyvê ji ser heyvê însanekî nû dadikeve tê Ankarê. An jî wek pêxember ji gorê radibe tê Ankarê.
ور kaldı ki. Ben çike tedbire kostandını o brez Trump şahsiyet abi beştardı ve o not o kaldı ki. Sonra bana dibezin ya görgüsüz aji nediti bana ne? Bana ne? 27 sal ya 25 ya 27 ne zanım timavani spore ne kati derecajı 25 sal en beşin. İsal ne bixir insan derece der baskırın ve beştari spora namnetevi a cihani. Şuab ser nakebide. Canagım bir der ki bun seyemin der ki spor timavani spore. Ujnahadı. Basına avan kaldı ki o kaldı ki o kaldı. İşte ne dedi evin? Kültürsüz, görgüsüz evin. Eğer de aferin bistine ya yek jimir beze aferin bravo kadizana. Gerek ev yek jimir beze aferin jimi çetir be. Eğer yeki bu hazır serem ağati o pikoltiye jibi ki gerek jimin mertir be. Fakat em dibinin necme mertirin onu necme çetirin. Le mehvakisi dava var. Birreya mehb. Birreya devlet bahçeli. Evci şahsi min ve kadrizana ve kurdki zora mı derim. Vallahi cana te xevna min. Bavar cana at xevna xwed dibînin. Zamanı ve çağ bini zaman az ve jî ez hey nizanim. Belê. Kam werin bê ez werim. Agirbest tek diçe. Agirbest tek diçe. û İran li kendavê êrişî hevkirin. Amerika û İranê. Kendavê. Kendav çi ye? Ew dibêjin ya Hürmüz boğazı. Ew kendav. Yani hûn gelek dizanin de belkî ê nizan hev di nav de. Agirbest hebû. Lê çek bêdeng nebûn. Yani agirbest hebû ama hep şer jî dewam bikir. Hebû. Aloziya li kendavê di şevikê de gihîşt lütkeyek nû. Yên li navenda leşkeriyên İranê xist Tahran û bi mişekan plastikê bersif da. Li Behrêna dengê Sîrêna û li Kuwêtê jî pergalan parastina hewayî hate aktif kirin. Ji ber ku yek pirsa gelo pêlek nû şer li heremê dest pê dike û tê kirin. Şev tarî bû. İran li hev sor bûn İran û Amerîkî. Di wextekî de ku alî hevdû ji êrîşan tewambar dikin di asta hişyariya li herema kendavê bilind bûye. Yani merev karibêjê şer jino di dest pê kir. Hûn ji me bipirsin. İnşallah İran ji nexşa cîhanê wê rabe. Nege ji Amerîka hez dikin. Ew dijminê me ne. Her rokek ji xortê Kurdan bi dar ve dikin. Heger namus bi Kurdan hebe gerek dua bikin ji bo gê Amerîka wê ji nexşa dünyayê rakin. Ez hêvî darim. Ya Rabbî carek bi tenê li rê Kurda bikene. Ev dewleta terorîst, ev dewleta kujer
dibêjî İran İslam Cumhuriyeti. Şaşe. İran terörist devleti. İran terör devleti. İran katil devleti. Gerek var bêjin. İslam Cumhuriyeti değil mi? Her gel li dijî rewşa aborî li Sûriye devam dike. Aborî yani ekonomî. Gel daketî kolana û rêveberiya Colanî protesto dikin. Nebese. Herin ew seraya Colanî tê de wê serayê bihejînin. Ey gelê birçî hûn birçînin. Hayê Colanî jî heyna. Colanî her tiştî wê heye. Her ro berx û goştê berx û karika dixwe. û hûn jî nazan dibirin. Gerek hûn herin seraya Colanî bihejînin. Wanî de dikevin daxuyaniyê didin digirîn û nizam çi ew gelê Ereb dibêjin. Nerazîbûna li hemberî rewşa aborî buhabûna Setomyaniyê li Sûriyê dewam dike. Xebatkarên dezgeha avê li gundewarê Dêra Zorê dibêjin ku paş guhkirina xizmeta nebûna mûçeyan ziyanek mezin li wan karê wan kiriye. Ew av rabibû ya ew çem û mem û nizam çi gelek ziyan li wan kiriye û dewlet dibêje yani xaşir dibêjin ya ji xwe re em dewletin ev du salê wan e dewletin dibe dewlet gerek alîkariyê bide. Ev çawa dewletî û her wiha hikûmeta demkî an jî hikûmeta netiştik an jî terorîstê Colanî protesto dikin. Dibêje em te sîstema te rejîma te naxwazin. Heta li Raqa baz bawer dikim ew gelê Raqa derketibûn kolana digotin em Qesedê dixwazin. Qesede bi rastî jî gelek tiştê giranbiha, gelek tiştê baş, gelek tiştê xweş kirin. Çima ez li dijî Qesedê carna wanî diaxivim bi hêrs ji ber ku 14 sala tedbîra xwe nesendin û Colanî hat bû serokê Şamê û nizam çi wan jî bi qûna biratiya gela û bi qûna Yekemîn xaka Sûrî kirin. Ku ro bira Sûrî ez hêvîdarim û ban dikim Rebê Alemê ew zalim û kujer û neyarê Kurda paytextê wan bira hilweşin. Bira milletê wan neçe. Kesî bira min qala gela nekin. Yaw hikûmet nabaşe ma çi sûcê millet heye, çi sûcê gel heye. Ek hikûmetê dikin hikûmet gelin. Ek hikûmetê û saziya hikûmetê gelin. Heger Erdogan 20 salê wî, 24 salê wî li ser hikm ne kêfa bavê xwe ne bike xêra xwe ye. Gel wî qebûl dike. Gel digo ez Erdogan di himbêza jina xwe bibînim digo suç yê jina min e. Hinka jî digot ez dixwazim bi mûyê nizam Kûderê Erdogan bim. Wê çaxê heger gel wanî dibêje hûn nikarin gel pir û pak nîşan bidin. Heger PKK 40 salî şer kir li hember dewleta barbar gel li pişta wê bû. Gel. Heger carna dewleta Tirk êrîş dibir ser gund û Kurda jî wan jî dizanî bû êgî PKK kir PKK gel e. Heveya jî wanî dewlet jî wanî hikûmet jî wanî. Bira kesek jî min nebêje Türk halkının günahı yok ya o kadri onların hükümet. Şah hop stop. Ek hükümet etki hükümet geldi. Jiber ki ne saf trik mi? Saf net bine. Saf ne bine. Ya da emin dise nakoki etki naba kurda. Çi nakoki Kurdê baş û Kurdê xerab. Dibêje ema li dora wî zîvir ha. Ji ek Kurd dibêje ez jina bavê te
jina bavê birayê te senin kardeşinin babasının arvadını böyle nokta nokta yapıyor ama sen var ya bir tanesi sen çok iyisin. Ez jina bavê birê te wawa bikim belê tu mêrikî baş e. Heger direkt jêr bêje ez dayîka te wawa bikim wê mêrik bersivê bide. Fakat war nabêje. Dibe jina bavê birê te yani dibêje Tirkî kelîme oyunu ji ber wê ki wanî bi me dilîzin û wanî bi me lîstiniş. Wanî bi me dilîzin û wanî bi me lîstiniş. Hafserketine belê. Ser dikevin erê. Peki çare? Çare. Roza Kürt bêjin nalet olsun, barışa nalet olsun ve şahı Kürt serket. Hazal nalet bel aştiye roza Kürt bêjin ve roza Kürt serket. Xwe dêxin dewsa netewa. Ez û yek ji we. Hûn çi qasîlên mixin ez vê kekol min nexin qurbana çavê te. Tê hîn hêrs bibe tê hîn bêtir li mix. Ya wela ez gunem li min nexin. Tamam keko ama tu çi dixwaze zêwer bikim. Bi xwe de zêwer bikim. Heger ez war bêjim tê bêtir li mix. Çima? Li hember te kesit tune. Lêk te sîlak li mix xist. Heger qebaq got e nikarim te jî. Ez çi bikim gerek ez jî derbikêl texim tê wê çaxê min hesabê min bike. Tê vê rokê min sîlak li qedrî zana xistibû wî kêr li min xist. Fakat Kürt ne var? Aşitî bijî biratiya gela hezar naletên biratiya gelatînin. Bijî aşitî 5,000 milyon car nalet bê li aşitiyê, li biratiyê, li demokrasiyê hezar nalet bê. A ezem hûn min şermezar dikin, hûn min bi çi sucî suçdar dikin, hûn dibên faşîst, hûn dibên viyat xwîna wî bozuk, hûn çi ji min dibêjin? Serserê. Ama ez naletên biratiya gelatînim, ez naletê aşitiyetînim, ez naletê jî ew kesê dibêje ulus devlet bize lazım değil ama Filistin için Filistin'e azadi, özgürlük, devlet, Filistin'e devlet kendine de diyor boş ver ben hiçim. Ew mitkuşe ha. Ew mitkuşe. Ew mitkuşe. Ji bo Filistin'e devlet dixwaze, ji xwe jî tişkî naxwaze. Ahmeqê ahmeq. Ez bêm çi wekî de. Ha, qedî zana nebêje ahmeq hakaret dikî. Ahmeqtî ne hakaretî, ez wer bêjim. Ha min gotî kêm aqil, ha min gotî ahmeq. Aynı dikeve aynı derece. Ahmak çi ye? Bê aqilê wî kêm e. Bê aqil çi ye? Ew jî dîşe dibe aqilê wî kêm e. Ji ber wê ew kî bira kesek hekaret jî qebûl neke. Ez ne hekaretê li wan nakim. Belê. Ez dixwazim heya îro ez siba wê peyamê ez li Ereba باور بم دوری من یا اگر کس خواه بکم من سر وی اکرانی زازه چام مزم بکم سپاش درکه که جا جبر و ایکی serkeftira Kurda müşver got ya mesela Türkiye nahat bizim bireysel haklar şahsi hakkı mafi şahsi yani kadizana Kürt'ü şahsi karın teröriste colan iş vardı beş. Sibeyye düse ve İran var beş. Ziber ku Kürt baş naskır. Baş Kürt naskır. Askarın bizim Türk hatta tıbıgazı Kürt'dan nazdık. Çağ ve Kürt'a bıxapinin
بچوی بترسینن بچاوی دموگاجیه بکن بچاوی بروان کبن یا از جانت فکرم یکی وقت ترکیش MHP دولت باحچلی چاوا چو او سرا دم پارتیه و حمود دم پارتیه وقت میها گو غررج بروان رابو چه عجایب یا حتی بیش قدر زنه کسی او رزیل کرن تنو بله سباحت تونجار سباحت دمال بر سباحت تونجار دمشه او دولت باحچلی بریا دم پارتیه ویچنه هدفه سباحت تونجار با آور نتابینه از باور که مشه بیش تصور آورا دولت باحچلی نرازایه شیماقا كل لأمنيت عمري بالقومسير بتشو شيماقا كليخس از باوركن جنا ديسا سبعات تجربو الدنيا در ركورش كنا ام خدي او كردنجي لانه شعوجي بسعود وشانسامي اباراش مردر كتن هاتي بغولاري وين رابروني بفلسطين وغازه اواني وتنجر باقر هانجي شوار اگر شانسامي هبا و ساعتين دمتاج در بابا بركز زورا كسي جنر انا هنك بيجن قدري زانا آجي ده هنر ده هلا هنر ده آجي شوان پرور اگر یکی بیجه قدری زانا درواتك یکی بیجه قدری زانا شوان پرور چهتر هنرمند درواتك آجي نه قدری زانا ها هنرمند کی کردا کی جان جن مر کسی کی هنر کارم بیجن شوان پرور چهتر زانتر از جهلا هنر ده از بیجم ها وکی دست نا بیجم جهلا هنر ده کسی ایرو نگه خال ایش شوان خطونه چما از وارید بیجم دنابا سازی او پارتی کرداد باکور باشور روزلات روزاوا بتابیتی باکور کسی که از وقت سالاتین دمرتاشم جبینی ده دروات belki cevan juda juda be le selocan damga xo lexst damga xo lexst jiber ve ki en zalim az çıqasi jwar dibim fede aji az çıqasi ali kariye dedim fikr ramani ve aji az ve دخم ريال راه شاش از نزانم اما وهن مجبورين جمع باورجي بكن لما قداري بكن هن مجبورين بآمجي بكن اجي هن حوجنه مجبوري بعربيه هن حوجنه بآمن بكن از فكر رماني خود بيجم تشتيك از دزانم اد بيجم تشتيك از بيروز دبينم از بيجم تشتيك از جي باور ناكم از بيجم از ل اسکندر و غازینو کت شغلیم غازینو خودی غازینو جی کلیس بو جی اورفا کلیسه بو هاد جمن اد خبتیم الغازینو بدت خبتیم هاد جمن گو بنر گو از بیزم جیک تولید خبت غازینو تولید خبت او درا مشتریتين يعني قلت إيشي خو خشبتك گو از خازم گو از غازینو که بکم قلت البرد شد استيني بالصوت جفر زيادة رزيبت هذا اكيبي خد شيك يعني والحاصلي ما نفكر قلت تك شرط ما هي قلت علاقة خوش مشترية منين ده برنامج خو موسيقى خو بكو وهر عبارة هر مالا خو اشدكم شاواتكم تي اشتين مش قلت نبي قادر هو مش قلت تمام قادر أبي بنانه أجوار بيجم شو بتشي أسقطان أسق السر هبدو دا آخفم هنگی دبیجیا گزن بلر اوخیانو بلر هنگی مدیتیه هنگی استجام مدیتی براستی جوانیه از صندوقم از کارم 4 ساعت تا بورن صحبت بکم و بیکو از لی بسکنم ام خبتی بني بشكات مجوار قلت هنرمندي بقل بشمل الموسيقى يشغل العرب وشغينه
فلاح اديب يوسف رجب لدابرقيت خس بالتالي نابي كمان الربا كمان جت كمان يتخسونا فاروق بالتالي جا عادية مامو إيد دفتشي على مشاغبو باغلاماجي على قش بالتالي إيجل كمان يتخس جي عادية ماني فاروق مفانا حموش إشي واندر خستن مانين قرن أكيبا خو عند خبتن وقدرا 20 روزي ما حكي عن خبتي ترى باشا مستنين إيش باش تمسك روكي باتو جمر جو İskender ve vere İskender yeki Brahim'e Ermeni bebakşinin goya ki Ermeni zengine heri mezin İskender'in zengine o dükkanı ve zera belki penci ham dükkanı ve zera zer kare lego recamiş vahiye hune لسر مساوي الموسيقى يخنو قصورين يعني وي خوش بكن دم خوش بكن جو إيش جبارا من لوتو لخسي أو قادر جيك أمنيت شغلن جيه جان أجبرت بيزين يا باويون جي قادر باويون دا çalıştın كره من Zeki Müren bigri hatta be Emel Sain ve çakı o hünermende kurmurdatın ama Hamud Paverat xabitin Hamud Ferdi Tayfur İbrahim Tatlıses Kenan Temiz rahmetli bana birçok ne binin o ne kari herkesi bu kadar gazi el fuareci İzmir fuareci xabitin Kayseri fuarı İzmir fuarı nizam yani لكب بريم درت كت نانم هبا ورد خبتي وفيجي قادر جزيد خبتي نيجي قد 10-15 جن يعني لا اوان جنيق حشا حزرا خوشكي مجي البدرين نوانيق مرا وقت زانب برامرا بالزلام مارودنين içkiye بدخل لا içkiye جي بناخذ الكول جي بناخذ مثلا ميرك دبيت تشي باخذ جنيكير دبي فيسكي باخذ فيسكي جير نارتشه جير آوا سیوا داره دبیجا الماسوی آوا سیوا داره ما آخسکای وقت ویسکیه هگر جنک راست الکل بخواه حیاس به پنجی 6 دبلی بخواه به زل ناصر خوش نه لی مشتری بخواه ویسکیه بخواه جبارا مشتری فیاته به ویسکیه اما جبور جنک آوا سیوایی گلپک فقط او جنك قلوني برد اخفي وقت منو تد اخفي دما زود ما او ناس تكر باشك از شو مدري او جنك قلون خبتي لال نمد اخفي هذا هي هنجي الظلم لكن او بايونجي او لامش لكن والحاصل از دريش نكم او زنجينازي باخلاقتي كده همبروي اذا ويش اغي ميكروفوني ويش اغي ترسيز مجلسنا وبقبله از او كمان تيجي كمان يدخل دابر قاجدي ام دوراوان ام استرانا بيجي ام دوراوان جي موسيقى تشكل وانا جام جرام هاك قيمه الدوام اويجن كي لمن ري وحيس الشعبيه هات اخوان بالدوزا بكردستان الصندوق اجي كما هو هرك ملكم شنو هما ام ميكروفونات مخاوان تاكليه حيا خد دام مسري ويخستي مخندید demek ama kira او patron او قرصون اما قشال مخصي از دلي مغلية يعني از باين مش بون جبرتش از بغنا خدمه درستي و از تمجيج بسركتمه بشتي سالو دمام او patron ديد جمرت زانı goçe go ben keşke senin gibi delikanlıyı kaybetmeseydim. Bu asla iyi yaptın. Yani çağa bejim. Süper bir ki havalı dostum. Ama havdur rast bejim. Az be serbelandeyi kare khod bejim. مدزینه کر me haram نخوار me pare kesi نخوارن me ستران بیجی کر و me پرج ور درخستم از برج زوجی صاروخ خوشی خودی دکرین ای مره بیجه ده هفته و نهاده عربستان مدل مخزن بخواه
Parakî baş qazanç dike. Hatê vê tu çi hat vir çi? Ez dîsê vê para hatin vir. Ez timî bêjim. Ew salonên daweta hebû minê bikiriya, perê bi derneketin, qapora jî dabû. û ez hatim vir ez hîn vedgerim, hîn vedgerim. Em ê rastiyê hevdû bêjin. Ji rastiyê xweştir tiştî xetak me bijî min bêjin, ji bo ez vê xeta xwe dubare nekim. Elhember we jî heger hûn ji min hez bikin, hûn ê xeta min bêjin. Were Şerîn heval got mamoste birîsînî engelledim. Got gîr içine, onu kaldır. Ez kettim sistemê, zanî çi nivîsandine? Payoncu Kadir, İhtiyar Kadir, Alçak Kadir, mişkekê rênacî got. Vana hemû ser navê min YouTube vekirine. Ya ji xwe min înkar nekiriye kî. Tu carî kesekî tiştî xwe ve neşartiye. Do min soyadê xwe ji wer got. Min got ji wer negot do. Min got navê min heqîqî ez neqedî zanam. û hemû hunermendê mesela Şivan Perver belkî hûn dizanin. Mesela navê Şivan Perver İsmaîl e. İsmaîl İpek. û hemû hunermendê Kurd a. Tu carî me re ji vî gelî tiştan neveşêre. Heger tu dixwaze bi rastî tu hunermend bi cem vî gelî cîkî bigire, ev gela ji te hez bike, gerek tu ji gela ji gelê xwe tiştekî ve neşêre. Ji ber ku tu lavê vî gelî ye. Tu ne tu ye. Tu ne aîdî xwe ye. Hunermend, rewşenbîr, filmkêş, şanoger, rêber û serrok, vana aîdî gelin, ne aîdî xwe ne. Ji ber wê kê merivê bi zanistî bido bistîne. Neyse. Wala min dîsê hûn xapandin, min dîsê saet û 5 deqa derbas kirin. He? Helal bij min bi şeref. Ez heneka dikim, taca serê min in ne xerabî, yani kitle hêdî hêdî pir dibi, mezin dibi. Hezkirin bedel dixwaze kekê qedrî. Aynen wanî ye. Rast e. Î bira xer ji min hez bikin, xer ji min li çep bikaxin, ez herim qosekê xel pera bidin min, qîmet cê herî xweş ez lê rûnîm, nanê xweş her ez ê bixwim, ez were çûm, ez baş dikim mişkekê Zekî got. Ez beşdarî dawetkê bûm. Wek hunermend. Bawer bike, min fedî kir. Min ji ber xwe fedî kir. Cîkî koşak ji min ayar kirin, masa û sandalye û tiştê xweşik û çîçek û gul. Yani min got qeybekî ji bo bû kêre ev dera. Min dî xwediyê çi dawetê got memoste kerem ke ev dera. Ya hema min got erd biqiriş ez sêkeme. Binêr ew qîmet dan te. Heger tu nel gora wî qîmetî be. Heger tu ji wê qîmetê re nebibersiv, tu ne tiştike. û ser xwe jî nere. Ji ser xwe nere. Heddê xwe bizanibe. Li Almanya ez birçî bûm. Ez tu carî dönerê, goştê dönerê naxwim. Bira kesê me dönercî jî bibexşîne. Eger ez pê de jî nakim, ez derim cem dönercî ez bêm keko. Ji mirin nan û nava nan pîvaz, zalata, nizam çi bacanê, sortêxê, goşt nexe. Ez ketim devê derî, min dî du hev xort, bû pispisa wan. Pis 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 falan. Ez hevî ketim şûbê neyse. Er rûştim, min xwar ew nana got. Beryak nazim min vê yek hece min got keko, got avê tu Kurd î? Min got erê. Got tu filan kes î? Yani navê min got. Min got na. Ez bêjim erê, ew dönera 5 euroyê ka bê 4 euroyê bê çi bû û dew bike. Wê lawek ez zanim ginasîne pere. Min got na, ez ne. Min got hûn ben dişebînin min.
پشتی من لی گمنور گفت مدی میری چو حواله خور گفت قزاند الله gömleği demek ki sen gömlek ketibun چیکه او قدری نه قدری فلا پشتی منانه خو خوار به من پری خدا ام چون دوی داری لاو دیسه گو آبی الله عشق وانا مگو بله اس او مدی گو ایجا کیفایی هات gömlek وندان نکریه یا دامین آبی گو نه söylemedin ya biz para alma ne baş جبروه که gerek تو لیاقی ده هر خلقی به دورت حالا بتر وینا کی بکشینم و تجبه یا زمانم yok از جرزه یک کردک بم و از بیم جمع تجمر بید از وینا بتر ناکشینم از تو تنکم از ناموسزم از تو تکم تر رزیل بکم ترس تو بخیرامه بو هنرمند تو بخیرامه بو نویسکار تو بخیرامه بو شانوگر تو بخیرامه بو نوی گلا بتوکی ولن و تو من نخوازم مر وینا بکشین یعنی فوتورا بکشین تو جاریجی از رجاج ودکم هر تنیستا هنرمند کی و ازی کسی هر گل بی فوتورا چکن تو کیا او هنرمند دنگوی هی دوی تنگ 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 اجی usta başım اجی şoförüm tretacı bravo hünermende trebacı biner herkes o diye خود گرانبهای herkes به هنر خود گرانبهای تجاری فرقی نخ هنر اگر نجی یک وان انشااتچی اب کسی که شرخانی چکه و هنرمند شرخانی چکه حتی او کسی که نان چیده که لجبامن هنرمند قیمت داره از نه مجبورم حوجم موزیک او هنرمند گوداری بکم اما از حوجم نام بخوم از نه حوجم موزیک گوداری بکم اما از حوجم دخانی که درونیم یکی جمر خانی چکه وانی لی مسئله بنرم فقط کسی دنگی خوش ساز کی خوش دیدم جمر چیاو زکی متیرد که سپرویه که امی حرکی هم بهتر زانه به نگه از من هنرمند ها بچوک دکم نگه از دیجی هنرمند همه او جی هنری خود کن او جی تمام لی هنرمند گره خود سره وی گلی مزن نکن یکی که خوال سر و مزن کن رزیل بکن بله هر بنر گلک سپاسی خود پیشکشی دکم سلام و رز و حرمتی خود پیشکشی دکم خود کری هون هنه مال آوا و اگر جار ناجی دبیجی زمانه به هستیه و اوشانه زندگی گرک برای پر دقت بکن گوتن گجدوه مرد داد که تو نماکاره بینه اگر جار ناجی هم بر و از بیرستی آدکم هونه من ببخشینن ام که ماسیا مجی آهوه باش بنا مجی خراب از چقدر خراب نیم از ایوام از ایوی گلیم از کره وی گلیم و شباب میخوش رزدارم مالا و هزار جاری آوا بمین اند خیر خوشیه ده از ویدیو که بابه نمسر اکران خواسته که او ویدیو جی از اوی بابه نمسر اکرانی و بمید خوشید شب من بخوندی تازشتم بخوادی و شب من بخوندی تازشتم بخوادی حس میگم کدام دسترم تو کس ندی جدا چترم تو کس ندی خونه جان خونه بینا دونه من گرمه از چی میگم کدا هرم نتشیه نجیتمه
خونه خونه دلال خونه بينا طولي بالقمر الشكل قدارم نتشيا نجيت تتزارم من هيا برامرنا مش بوابة تتزارم من هيا برامرنا مش بوابة وكيكوي سلاتنا قرقبة مش بوتايا كيرا مش بوتايا خلا خلا جاري خلا بينا طولي مكرنا شكل قدارم نتشيا نجيتنا خلا خلا دلال خلا بينا طولي مكرنا شكل قدارم نتشيا نجيتنا روچو آوال معباره سیاداره المساره روچو آوال معباره سیاداره المساره اشکر کدا هرم دلواتی پر دجواره دلاسلامه پر دجواره خمه خمه دلال خمه بينا طولي من قرمه اشبكر كبار نتشيا نجيتنا خمه خمه دلال خمه بينا طولي من قرمه اشبكر كبار نتشيا نجيتنا